Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marina, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Responsable kan naanos nga asawa ni Benji, ngam kalaat ang nagbaliw. Kanayon nakmatan asaktan, kan adamatan babae na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marina. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Narapyan ka man ang nagawidan. Kat, anya ko matibibiyang mo? Apay ang nagawawid ka pa'y laang. Ijay kalakuman ayan ti babaim nga agtalinaad. Apay alapdan nak nga agawid dito'y balay. Balay ko mat dito'y Aglisi ka man kadito pa nak. Ha? Ay dur naklatan. Hawanan kay tiba. Agtalnakan niya. Aday ko. Gunggunam. Sao kang amin na sao. Mami, kumusta tirik nam? Tinangran na ka ni Daddy. Mayatan tirik na kanak. Ayan ni Dadim. Kalpasan anangan, pimanaw manan. Imay nan sa inlala dyan motor na. Ala, maturog kan. Adapay klase minton bigat. Kasano kayon, Mami? Mayatan tirik nak. Di nakpagdanagan. Saan la ko man nga gawawit ni Daddy dito yung balay? Kanayon na kamot asaktan. Marina! Victor, si kamot gayam dayta. Di nakpay talyawain. Papanamaya. Ijay man balay da nanang. Mapan ko pa siyaran. Umaykan, naglugan kan tayo tulod ka. Saanan? Adapayong ko. Magmag na akon. Umay kakit din. Libre da ito'y pagluganam. Saan ka ngagplete? Di ad-addan akababain. Umay kakit din. Si kamat. Kaslasan tangag kumare. Sige man laangan. Kumusta ka, Mare? Kastoy, may atlatamot pare. Kanayon ko ang mailugan dyan anak ko itibunyag, ni Mariel. Aya, Balasangan dyan anak ko itibunyag nagagat nga eskwela. Isungan ano sa kapag iskwelaan. Wala, ano sa mapagadalan? Ikarkarigata ka pare. Mare, natay baga ka. Hindi mo ko matagidaksen. Anya day ta pare. Kitak mat ni Pare Arnel. Agda kakuyog na nagsiksi a babae. Ha? Sinurot ko ida. Kat siniputak no sa dino ti papananda. Simrak da matitimay sa boarding house. Huwan pare. Adda babae nila kay ko. Una yan. Luk-lukwin na kamat gaya man. Pare. Nakadanon tan dito balay ni Nana. Ay, wala niya. Tantanitan mailabas. Bumaba akon pare Anya oras ka nga gawid? Umay kan tusukunin. Ay, kababain mo tan Magmag na akton nga agawid pare. Si kamet. No kayat mo, urayan kan di tiruar. Di takpay lang waiting shed nga gistambay, pangururayakin ka. Ha? Jakmat ipalubos ang magmagna ka nga gawid. Nagadayo ti pagnaam. Apay, kinabil na ka ni Arnel idirabi Ha? Nagkuna na. Imawag kanyak ni Mariel. Uray lang makasangsangi. Pinabuksitan na ka kano nilakay mo? Wala na. Kumusta ka? Ay, mayat mo tan nanang. Saanan ang nasakit ti tiyan ko. Ipalubos mo lata na kasta ti aramitin na kan ka, di babairo nga asawa. Barang agbalbaliw tumot laang Ay unay kat nga anos mon, Marina. Nanang, umayak ko mabumulod ti bagasyo. Kunakon ka. Ada ka di kwartayo dita. An-anwam ti kwarta. Igatang mo, itipakan mo, iti irresponsable nga asawa. Pagpuunak ko man, nanang.
Kaya't ko nga minti agisursur iti lamlamas dito'y lugar tayo. Ada no kasta ti pangusaram. Ay kat mapabuludan ka. Agyamanak nanang. Ni, talaga nga inuray nakgayam, pare Victor. Una, unakmatkan ka nga urayan ka. Nakis-istorya ka dagiti padak at tricycle driver dita waiting shed. Ay na, kababain unayan kan ka. Intulod kan inuray naklangarudan, di nakpay pagpletsyon. Etal na ka man dita. Kasla saan tangag kumare. Ala, aglugan kan. Taitulod ka ni Jibalayo. Ay na, nakanaanos ka lakit di kanya akon aya, pare Victor. Mami, intulon nakmanan ni Ninong ko Victor ikieskulaan. Iso adya inted mo akwarta, pinagmerienda kon. Ay kat nagsaya atan ngayon kasta anak ko. Nakasingsingpot kanyak ni Ninong ko. Talaga ka di aninong ko? Katuan mat. Ala, yung kaalaan di photo album, ta ipakita kan ka. Inakalaan. Takayat ko ang makita tila nga idi ni Ninong ko. Ayan na dito iti picture na, Mami. Dayta, o kagam, dayta photo album. Ayan na dito eh. Dayta Isu tinangawit kan ka idi baby kapaylaang. Idi pinabunyagan da ka idi simbaan. Ay, nalukmagmat gayam. Kulot-kulot ti buok na. Iso nga minti uso idi anak. Kimutong-mutan taagasam ngay. Agtalon kan agmaneho iti tricycle numalpas nga agtalon. Anta ka di asawa ni Ninong ko, Mami? Nabalo ang nasapa. Nagsakit di misis na idi. Iso nga ison tinangisakad iti panagadaldag iti anak na. Iso nga adda anak na a teacher ken nurse. Ay, kasta kumamot ni daddy anya, Mami? Responsable nga ama? Nasinpot ni Ninong mo, anak. Isula ko man tinagbalin a daddy. Marina, anya diyang maangot ko na lang si dito'y balay. Diyay lakok alamas dagi diyay. Aglako ka? Katuan, nagbasit mo tiyaw awat mo akwarta. Saan na umanay apagbayad ka dagiti babayadan? Agan-anos kayo Isumater aramida. Agisursursurak paikit din itilamas ka dagiti babbalay. Idi pa'y kumang inaramid mo dayta. Makapabwisit kayo kidni. Dawat kayo adawat! Diyak samot makalako itilamas. Awan mo't lati gumatangan. Malugi ako no saan ko amalako dagito itangalda. Pare! Nagpudot! Magmag nakakit din. Umay ka naglugan. Saanan pare? Kasano makalako ak ngayon aglugan ak dita tricycle mo. Naskan nga agisursurak pay. Di mo mat ngamin nasasao kanya kaglako kagayam. Adda mo kapagilakwam. Umay ka, tamapantay jay. Sigurado ang maibos adagos dagita lako malamas. Nagsaya atan ngayon kasta pare. O sige man nga rod, tapno makalako Ay, anya nga ay. Awanay. Naibusan. Ay, gumatang ako kumapay. Pasensya kayo Pasensya dagiti na ibusan. Inton maminsan nga agsubli ka nga umayaglako. Naynayo na mong tilako, mare. Ay, nagpasaw. Uwan, naynayunak ton. Hagawit ang arudan. Itulod nakmanan pare. Katuwa na. Anya iti ramidak. Sawan mo ti papanak. Itulod kan. Sakbay nga gawid Nagimasan ti lot-lotwam asidaan tayo ita, Mami. Nakalako ak namin, anak. Napaibos ko dyan lakok alamas. Kurang pay, No awan klasik. Kadoon ka ngaglako, Mami. Sige, anak ko. Tapno tangdanan ka. Marina! May ka dito! Ni Daddy, si Mang Putin. Marina! Italamanin nga agawin. Marina! Panak ni Daddy. Bantayam dahi tulot-luto. Tama panak iti ayan na. Wan, Mami. Apay aya, kasla makaungungat ka. Apay nga impidagnak diti diding. Anya ti basor ko kan ka.
Anya ti relasyon mo iti daji a Victor? Ha? Sumungbat ka! Anya ko mati relasyon mi? Agkumpare kami laeng. Tanak na ti bunyag, janak na! Niko! Idarom mo ti awanan bain a lalaki. Kabilin na kamutan ti awanan bain. Nanang. Diyan kayat ni Daddy. Kagurgurak ni Daddy. Anak, sana rumbang nga ibagam ti kasta. Ay, rumbang laga pagsasawam day jay a lalaki. Irresponsable lang aro doon, dangran na kapay. At dala dito iti talaga a pagsasawak. Anak, ingka man lukatan jeri daw. Madama ak ngagsagsagana kadagiti ilakok alamas. Wen, Mami. Ninong! Ni mamim ngay. Mami! Nininong ko! Pastragam, adak dito kusina. Sumre ka kano, Ninong. Agyaman akbasang. Oh, Marina, nakasagana ka din. Agisagsagana ak pailaang pare. Ay katulungan kan atap no mabita malpas. Sige man nga rod. Mapanmat ngamin ag eskwela ni Mariel. Kalpasan na may tulod ka iti paglakwam. Itulod kumat ni Mariel iti eskwelaan da. Ay na, nakababain unay kan pare. Permiti pa ng tulong mo kada kami. Mami, rumbang lang ang maragsakan ka. Ngamin, saan na tayo mat nga mo tulungan ni Daddy? Bay-bayan na tayo mat. Oh, nangag mo. Di anak ko ni Tibunyag, tinagsao. Naipaibos mo manin dagiti lakom alamas, mare. Wan nga rod. Agyaman ak ititulong mo, pare Victor. Masyanak namin kan ka, iti aramidan nila kay mo. Sana rin bang asaktan na ka? Nadamag mo tinaramid na kanya? Nadamag ko, katagburburak ti darak iti day tatao. Makitak tulang. Bayamon pare. Apay adinangran na ka manin. Wang amin. Nagselos kit din kan ka. Anya? Nakita na ta kano nagkuyog. Kat ada kano mangmangag na akanayon nakakadwaan nga umay aglako. Kasta? Imbagak mat kan kuha na nga agkumpare talang. Nga awan relasyon ta. Iso asan arumbang nga agimon. Marina, amok akagura na kay tibagakan ka. Gamnas ka na maamam tipod no ariknak. Ha? Pare Victor? Agayatakan ka, mare. Idi pa lang dito yung amarikriknak. Iso ajak kayat adangran na ka ti asawam. Jak kayat makita ka nga grigrigat. Adan asawak. Saan arumbang amariknam dayta para kanyak? Bayam lang nga ayatan ka, Marina. Ngem numasubadam iti ayat dayto ariknakan ka. Naragsak akon. Agsarita taman, Marina. Apay nanang. Pudno ka di nga adda relasyon nyo kan ni Victor. Ha? Kasta ti madamdamag ko. Kanayon kayo kanungamin nga goyog. Awan relasyon mi nanang. Naasawa anak a tao. Apay ko maamaki relasyon nak iti sabali. Nasingpat ni Victor. Naanos a tao. Mayatibiyag na, taawan bisyo na. No kumaiso tinakiasawaan, saan ka kumang agligrigat akasta ita? Nanang, saan nakaarumbang asaktan man ang daya asawam? Tano saktan na ka, siya kon timangidarom kan kwa na. ni nanang mat. Si kamot nga min. Baybay amlatan nga abuson na ka. Ha? Ay ayatak mat ngamin ti asawak, nanang. Nga oray danugan na ka? Ay, o na yan apanagayat dayta. Ha? An-ano samkit di ya asawam nga awan serbina? Adon tinaitulong kanyak ni Victor, Mr. Lonely. Katkasla kayat kunti umanugot iti awis na, ada kamin ti agdan na. Panagriknakat matmatnagan ti riknakan kwa na, gapo iti kinaimbag na kanyak. Umno kadi, ti inak aramidan. To'y pagayam mo, Marina.
Pagaya Marina, saan amasulbar ti may sa aparikot, babaan iti may sapay aparikot. Ket ti isingasing ko, nasaysayaat no aday wampay laeng ti asawam, tapno di na kan madangran. Ngam di na kayat asawen, asinaamon. Bayam ama kaamiris, ket bigbigen na ti biddot na. Liklikam ti makirelasyon iti sabali, tas sikan tumot laeng ti madadael, iti kasta nga aramidam. Bueno papagayam, ingkay nanggagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marina, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo ang Dear Mr. Lonely. naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanmyag ita ket naggapo. Ken ni pagayam Juanito, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Juanito, nabayag nga gayem kami kini Chari a kalugarap. Schoolmate kami, manipod elementarya, aginggat high school. Ngem kabayatan ti panaggayem mi, mariknak. Ngayon inot anat nagtiriknak kenkwana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Juanito. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Kanya ti kunam, in love ka ni Chari? Ay, when nga rod, parts. Kat no agbabarkada tayo. Na-develop ak nga rod kan kuha na. Kasanumat ngamin, nag-close kayo mat iti tunggal maysa. Iso nga rod dahi ta tinagrugyan na. Welcome nga min iji balay mi. Pasaray ijay pa yun amaturog na maminsan. Pards, amirism analaing, dahi tarik nam kenkwana. Ha? Amangan mat, no naing kabsatan laang dahi ta. Saan, Pards? In love ka talaga kan kuhanan. Dakkel aparikot dahi ta. Oh, anyang ay kararamidan nyo ditoy. Intayon kadoan da kami nga aglangoy. Juanito, umay kan Sige, umaya kon. Wan, umay kan. Wen, umaya kon. Umay kan. Di nakbuyodan Nagpayag kamat ngamin amag na. Darasam tanay nagmayat yaglangoy. Oh, addi ti cellphone ko. Picturean nakman ket di. Tapno adda i-post ko iti Facebook ko. Wen Oh, okay ka din dahi ti pa nag-post ko? Wen, mayat detan. Mayat ka mayat. Tagayam saan mo? Napintas ka lata. Ura niya nga ang gulo, Chari. Ibagbagam laang data tabarkada ka. Saan man? Talaga napintas ka. Isungarot na... nainlavakan ka. Anyati ko na? Ha? Awan? Adaya yung bagak? Adda. Ulitem. Napintas ka kunak? Saan? Adda pa'y sabali nga imbagam. Diyan na udi. Kaya't mo adenggan? Wan, jak ngamin nangagunay. Kunak, nainlavakan ka. Anya? Day tatipod no, Chari. Agayatakan ka. Katsapay ko tadi nakagura iti day ito yung impudnokan ka. Nakita yo ka din ni Chari? Kat no aglanglangoy kayo itay, iti-igit ti baybay. Wen nga rod. Ket inayaban ni Juanito itay. Nakita pa ang nagpicture da. Oy, Juanito. Apay anak kaululay magkadita. At tagari ka mat Si kagayam ti kadwa ni Chari itay. Kwa? Saan pa'y analpas ti picnic tayo? Ado pa'y ti makan ije cottage. Sa dino nga ta tinapanan na. Amang ano adalang iti-igit. Sige, mapan ko man nga ro birokan.
Ay, muna. Ay, Pards. Ang lang, oy. Ay, Pards. Anyamot nga iti maibagam ka ni Chari. Ha? Kalahat mata na nagpukaw. May nakalaang ingguyod itay ngaglang, oy. Kwa. Dakla pa man imbagbaga kang kwa na. Tiyan niya. Tipod na riknak. Impod nung tiriknam? Nailawan ko nga rod. Kunak ano okay kang kwa na. Anya? Ay, nagturd kan anang ibaga? Dakas ka di day dyan nga naramit ko. Ay, awanan ni Chari. Iti nga rod nagpudno ak. Imadayo maten. Ay ayabak. Agam, di na kayat tito malyaw. Anya nga tati kahit asawon day jay aya. Juanito, apay asaan matan nga umay dito'y balay ni Chari. Edi, kanayon nga umay dito'y nga agpasyar. Busy manang. Busy ti trabaho na. Uray mo't edi sobra busy. Umay latamot maki-internet, kan maki-computer. Ita, pulos adi agpakpakita. Jack manam mo. Kaano edi ko naman napan kayo nagpiknik iji baybay? Edi na palabas ang bulan manang. Sipod idin. Saanan nga imimay? Umay tulat ta ang mga noy sudaytan. Ala, ingka ilukat adapos. Ne, sika mo Jen. Juanito. Imbaon nak ni Chari dito balayo. Umay ko kano alaan dagiti nabati agamit na. Kasta ka di. Di na ka di kayat nga umay diti balay. Ado kano ti as-asikaswen na. Ang nakatugaw lang mati dya balay da. Umunag ka pa aga. Ay, agyaman na friend. Kunak narod nga umay ni Chari, ngam di namot kayat. Damagak man kan ka. Adda ka di nagapaan nyo? Saan mataan ni Chari jay may abisitam? Ni Jinday jay manang. Barkada mi matlaeng. Imbaon ka ni Chari. May naalaan na iti gamit na anabati na dito'y balay. Ne? Apa yun? Kasapulan na siguro. Ano dagiti gamit ni Chari dito eh? Ikay man nga alaan man na. Taitad mo ka ni Jen. Sige, inakalaan. Pagurayam ni Jen. Dagiti gamit ni Chari anabati dito'y balay. Ay, adugayam. Adabadbado. Kandad dumapay. Umumyan dito ni Chari? Uwan, Jen. Agkakaidada ka ni manang ko. Napintas kami tilin na ganda. Ay, kasta? Jen, awan ka dito na ibagbagakan ka ni Chari? Awan mo. Basta imbaon naklaang. Gumuran samot kanya kon. Apay ko maagumurakan ka. Anya nga tibasol mo. Uy. Adan sa matdimi mo, may papankada kayo adwaa. Ay ko, awan. Awan, Jen. No, adda nagkinuraan nyo. Mabalin tayo matapag sa saritaan dayta. Saan ka di? Kat uwan mat. Aging ga iti awan ti ibagayo kada kami. Saan tayo ang masulbar dayta aparikot? Parts. Apa ay Pards? Aday pakitakan ka. Anya dayta? Talaga kagurguran akmat ni Chari. Tapay anak ko nam dayta. Kita ma. In block nakmat iti social media account na. Aywan. Saan mo na ma-search? Kinaguran ang inaramid ko. Hey, si kantumot ngamin. Saan ka naging inayad? Ito'y tumot ngamin ariknak. Nuapay nga italangan nagayatak. Kat isupay. Agbabarkada tayo ngamin, Pards. Pakabasulak ka din no nagayatak kan ko na. Saan mo't kiti abasol dayta? Impudnok lang mati ayat ko ha. Isumot ngamin ti marikriknak. Amok dayta, Pards. Ita, kagurguran ako. Inblak na lang aro din. Diyak pa yun maawagan ti cellphone na. Sige.
Bayam, tanuag kita kami. Kasaritak to. Sigurado ka? Una, masapul nga agsubli. Tisigod alinangan yu adwa. Pards, agyaman na ka. Numaaramid mo day ta. Aggagayam tayo. Isong agtitinulong tayo. Un gayam. Inak gumatang iti chocolate. Ken sabong. Ited mo to kan na, ha? Ha? Paraan niya? Peace offering ko kan na. Ha? O sige, itulod ko to ijay balayda. Dahil peace offering mo. Sige, Pards. Ket agyaman ak unay. Juanito, Manang, kunak no nakaturog kan. agin internet ak pala. Tak pala ngamin makaturok. Nasabat ko ni Chari itay, ijay mall. Ha? Adamat katwa na alalaki. Boyfriend na siguro, ta naka-holding hands damay. Adan boyfriend na? Madlaw nga ada relasyon da. Ngam masidag kanyak ni Chari. Kat nakigtutak, itimpod no na. Ada impod no nakan ka, Manang? Imbagam ka no, nga in love ka kan kwa na. Pudno ka di nga imbagam day ta kan kwa na. Jak nalapdan tiriknak, Manang. Iso day ta, tinangguraan na kan ka. Di mura gayam kanyak. Saan naman nga indiretso, nga maawatak akasta. Basol ka di nga agayatak iti may sa barkadak, Manang. Agkita kayo laangan, kat agsarita kayo kano. Kasta ka di? Sa dino kano ti pagkitaan mi? Ay kat kasaritang to Dahit tati may sa pampanunodek. Iso adyak makaturturog, Manang. Di mo mabalin nga ayatan ni Chari, taadaanan iti boyfriend. Kan may sa, agbarkada kayo. Ti aramidam, makisinara ka kan kwa na, kat agsarita kayo. Uwan, Manang. Uri mabainak. Makisarita aklatakan kwa na. Anya ka matan, Pards. Insublim mo't day tasabo nga impaitad ko kani Chari. Nagsakit tirik na. Tani, nalaylay dan. Kahit manung aldawas anta nagkita. Isublik tasan akayat ni Charing awatin. Ha? Unay matan. Naperdin ti panaggayem mi. Gapulang iti naibagak. Awan man kidit na ibaga na. Sakit tinakam na kan ka. Sana na masapol nga ibaga na pa'y kanyak, Parts. Talaga mariknak sakit tinakam na. Dinalaan kayat nga awatan dagiti ipapaitin mo. Uray namin nga imbagak, apis offering mo. Masapol ka saritak. Ay, gayam. Nadakamat ko day takan kwa na. Numabalin ka no, agkita kayo inton Sabado, iti sigud a pagkikitaan tayong agbabarkada. Mabalin matkit di. Kaya't mo ka di, ta sumurutak. Da kami abarkadam. Ni Jen. Sige man. Tapno naturturod ti pakinakam ko asumangukan ko na. Panagkunam, umaingatan ni Juanito ita. Umay dayjay. Apay ko maasaan. Naskan nga agsarita kani. Tapno amo na ti epekto ti inaramid na. Oh, isudan da kita. Dito'y kayo lang Sanda kami apanawan. Wan. Imo na kayo gaman nakasangpat. Jen. Ide kayo pa'y lang may sa alamisaan. Agsarita kami lang. Sige. Sige, Juanito. Agtugaw ka. Pasensya kan, Chari. Jak kuman kayat ti sumangukan ka. Anya klase ka abarkada. Mananggundaway ka. Awan mo ti kasta panggap ko, Chari. Dinadaol mo ti friendship ka. Amo mo nito, namimpinsan anapukaw ti panagtalagkukan ka. Kas talaunay ti panagtalagkukan ka. Imbilang ka kas gayem ko. Kabsat pa yan no ar-arigan. Ngam kala at ngayon pudnom ti panagayat mo kanya. Pakawanan na ko, Machari. Sorry, no nasaktan direk na. Saan yan ang maisublipay ti panagtalagkukan ka, Juanito? Pakawanan na ko, ma. Ken may sa, adan boyfriend ko.
Anya ti kayat mo nga ramidag. Tapno mapakawan na, Chari. Sardangan na kon. Anya ti kayat mo asawan. Gaputa kayat kun awaswasan ti panaggayam ta. Uray ka di ti panaggayam ta. Kat mapukawan. Saan ka arumbang apagtal ka nagayam ko nito? Saan ka amapakawan iti inaramid mo? Dinadaan mo ti friendship ta. Chari, saan ka ba'y apumanaw? Agawid akon dyan. Nalpas kamin ang nagsarita kini Juanito. Ngam agbabarkada tayo. Apay amasapul adumanon iti kastoy. Diyak kayat akadwa ni Juanito. Ngam, kasanon, ti panagbabarkada tayo. O manugot ak amakibarkada kada kayo. No ikating nyo ni Juanito iti grupo. Anya? Agan nagkadyan. Amangan no si kantumat ti sumaruno apangipudnuan na iti ayat na. Jen, Chari, naka-order kami iti kanan tayo. Diyak kayat ti sumango kada kayo. Chari! Chari! Bye-bye amon, Juanito. Saan mon alapdan? Bayam apumanaw. Nadadalan ti panagbabarkada tayo, gapo kanya, Jen. Di mo ibagati kasta. Buo, latat ti panagbabarkada tayo. Bayam asumina ni Chari. Para kanya, saan abasol ti inaramid mo? Saan abasol ti panangipudnom iti panagayat mo kankwana? Masaya nga anak, iti pan nakadadaal ti panagpagayam mi kinichari, Mr. Lonely. Aging ga ita, pampanunutak ti napasamak, ket makonkonsensyaak. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Juanito. Juanito, pagayam ko, awan ti rumbang apakakonsensyaam. Nuar arigan, awan ti rumbang apangguraan kan kanichari, gaputawan matidakes nga inaramid mo. Akatala, no pay di na kan kayat agayam ni Chari, taadulat tamet dagiti gagayam mo. Kaya't dumtang tulat ta ti babae, ama ikari para kan ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Juanito, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan adayan. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita ak iti biyag. Di makelak iti broken family. Isu ak kinungkunak iti bagik. Ajak tupulos makiasawa. Tadyak kayat amapadasan, tikas itinapasamak, kadagiti dadakkel ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Dayan. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Dayan, kaanakan, itataadan sa bali akadendenan ni mamam. Anya ti plano? Agyan kakadilapta dito balayo. Daita ti Jack amo anti Sally. Aging gaita. Jack pa'y lamaaklon ang nagsinang damamakan papa. No apay mat ngamin ang naaramid ni papa tinagbabae. Ni mat mama. Day jay. Adamat ten boyfriend na. Na yan tikas dyan nagbanagan ti pamilyayo. Anya ngay nga rod. Talaga kasta ti biyag kanakan. Ikararag tayo lang nga nasapay lakumat agbalin ang naragsak na mamakan papam. Itikas siya'y a desisyon da. Anya nga panukasari tayo ni papa, auntie. Itikas ta.
urnusan dan ti parikot dakin ni mama. Namin adon a kinasaritak ni papa. May papan iti day taabanak. Ngam saan na dumngag kanyak. Uray kabsat ko ti amam. Jack pulos kanunungan ti panagbababae na. Nasaya at tada kayon, mama. Mabalin ka di ngagsarita tayo. Anya tinas ka na pagsaritaan ta, Dayan? Umadanin ti pa nag-enroll para iti sumaruno a semester. Mabalin ka di nga ala akong ti pag-tuition ko. Awan pa'y kwarta amayawat ko. No kayat mo, mangibaga ka pa'y ka ni Antim Sally. Ay, mabainak, mama. O di saan ka nga enroll? Awan mayawat ko a kwarta. Kaputaado ti paggastusak. Kasta timbaga ka ni mama, idi nagdawat ka iti kwarta kan kuana? Wan Dorothy, sipod nagsinadakin ni papa. Nagbaliw mo't ng ugali na. Saanan akas idian na asikaso. Unay matan ti sitwasyon mo ita? Anya nga tano ibagam ka ni Antim Sally ti parikot mo. Iti kasta, matulungan na ka. Friend, mabainak. Ang mga noan niya ti makunana kanya. Awan mo siguro makunanakan ka. Laskan nga ibagam ka ni Antim, dagiti masapsapol mo. Nang rona kat pa nag-enrollan. Sigaman gaya minsan Dayan. Itaman pa'y napanunot mo ti agpasyer dito yung balay. When in San James, adda ko mga min ibagakin ni Auntie Sally. Iso nga imayak dito balayo. Wrong timing ka insan. Adda na patag-anapanan ni mama. Kahit amangan numarabyan. Kasta ka di insan? When insan. Ano kayat mo? Urayam langan ni mama. Ken dito'y kamatin amaturog. Iti kasta, makabanding da kamat kan ni ading ko. Ne, adda kamat gayam, Dayan. Dito'y kapay gayam anaturog. Wananti, inururay kayo ngamin. Apay, adanas kan nga ibagam, iso nga inuray mo ti panagawid ko. Parikot ko ngamin ti panag-enroll ko para ita a semester, Auntie. Iso nga imaya, gaputa kayat ko ti agpatulong kada kayo. Mabalin. Mabalin, apay kit din asaan. Inton bigat ayawat ko kan kati kwarta akasapulam. Tapno maka-enroll kan. Kano kayat mo? Mabalin mo ti agnaod dito balay. Iti kasta, maipaay amin akasapulam. Kung nagtumat nga minkan ka at tulungan na ka ni Antim Sally. Naimbaglangan at tanapan ka iti ayan na. Wan nga rod, bes. Naimbaglangan tanasing ti kabsat ni papa. Tano saan? Amangan no diyakon maituloy ti panagadal ko iti kolehiyo. Iso asay sayadam ti agadal. Di ka pa'y makinobnobyo. Iti kasta, maikonsentrate mo ti panag-eskwela. Wan, bes. Talaga asa anak ama kinobyo. Gapot na ang mga numapasamak tumat kanya. Tikas itinapasamak kadag iti dadakkel ko. Kasta ti imbagaken ka ni Dayan, nagayam mo, Dorothy. Wan, Madam Sally. Nakunana, asaan to pulos ama kinobyo. Gapo, taamangan ka no mapasamak matkan kwa na, tikas itinapasamak kadag iti dadakkel na. Kaasi matigayam ko, kanayon analiday. Madlaw pa'y ano daduma, makasangsangit. Nang runan o kasdi nga awan araramidan na. Hustot ako na ang balasang ko. Naimbaglangan tada kaagayam na amangan andingay kankwana. Iso nga uray kaskasano, saan unay amalidayan. Mi, adda ka maggaya mo, Dorothy. Pasensya kan ano pinaguray ka itinabayag. Auntie, agpakada ako ma. Sa anak ama kaawid dito inton rabi Adda nga min project anas kan nga ilupas mi. Iso nga ijay laangan balay da Dorothy ti pagturuga. Oh, sige. Awagan naklaangan apaman ang makasangpet kayo ija ayan da Dorothy. When, Auntie? Hi, Dayan. Busy ka kadita?
Wan Christian, apay? Awisan ka kumangag merienda no mabalin. Ngam kinunamot abisi ka? Pasensya kan ano san ko amapat ganti awis mo. Awan ngamin ti panawan ko para iti day tabanag. Sige, panawan ka pay. At dapay ngamin nasgan nga aramida. Anya? Saan mo apinatgan ti awis ni Christian? Bes, kaputa ado ngamin dagiti nasgan nga ilapas ko a project. Kan report iti pagadanan. Dayta ka dilaang ti makagapo? O makitam? Naunag ti panagsinnaay mo. Amok no anya ti adda di ta panunot mo, best. Di mo kaya ti makinobyo. Gaputa ang mga no maitulad ka kadagiti dadakkel mo. Amom, saan nga agpapada ti ugali ti tao? Panagkitak mo't ka ni Christian kat nasingpat abaro. Dorothy. Maawatak no apay akasta ti kapanunutan. Ngam sapay ko ma, ta iti may nga aldaw. Mapukaw tumatlaang day ta panagbutang mo. Karbangam mo ti agragsak. Iso ano bilang tamarik nam tinapod no apanagayat ni Christian kan ka? Di mon paluspusan pay, friend. Nasayaat mo, tanapanunot mo ti agawid dito'y balay, Dayan. Wan mama, awan ngamin klasik inton bigat. Iso adituyak amaturog ita arabi Ken kayat kayo amakadan na. Wan gayam, adda ka di kwartam dita. Masapol ko ti kwarta. Adala ngamin bayadak nga utang ko. Una yan. Italaan nagawid ak dito'y balay. Ngam kaslaawan iiliwan nyo kanyak, mama. Di man la kumustaan ti panag-adal ko. Isardeng mo man day ta at dramam, Dayan. Nagadulakit din nga ammom. Yawat mo kit din ti kwarta adaw dawatak. Ammok adakkel ti kwarta ayaw awat ken ka ni Antim Sally. Ladingitek, mama. Ngam awan ti mayawat ko a kwarta kada kayo. Ti kwarta nga inyawat kanyak ni Auntie Sally. Kat para lang iti allowance ko. Kanda dumapay akasapula. Kunak man no maturog kay Jay Balay o insan Dayan. Nagsubli ka matadagos dito'y balay. Napukawan ti ganas ko amaturog ijay insan. Ha? Apay, ada ka di napasamak? Nagapa kayo kadikan ni mamam? Saan matkit di? Iso na lang. Tamarik na kaakaslaawan man la apulos ti iiliwan na kanya. Imbes ko maakumustahan na ti panagadal ko. Kanti ka sa saad ko iti poderyo. Ngam saan mat? Dumawdawat pa'y kit di ay iti kwarta. Anya? Ay, unay matan ti aramid ni Tita Beatrice. Imbis ko mga iso ti mangyawat kan ka iti kwarta. Taanak na ka. Ngam saan? Tas ikapay mo ti pagdawatan na. Ay, wan nga rod insan. Saan ta napagsaritaan day ta? Gapot ta maestre sa klaang no may papan iti day ta abanang. Dayan, Dorothy, busy kayo kadinton umay a Sabado? Saan mat? Apay? Awisan kayo kumaidya balay mi. Kasangay ko ngamin. Ha? Sure. Mabalin mi ti umay. Kan may isa? Awan matnas kan nga aramidan mi. Saan ka di, Dayan? Ha? Ay, kwa. Uray si kalaangan ti mapan, Dorothy. Adda ngamin aramida. Alakit din. Italaang matapat gam ti awis ni Christian. Iso nga agsagana ka inton Sabado, ha? Gapot ang mapanta ijay balayda. Wow! Nagimas dagiti na isagana amakan para iti kasangay mo, Christian. Happy birthday, Christian. Agyaman ak Dorothy. Ken agyaman ak Mat. Tay may ka iti kasangay ko, Dayan. Wana, kababain mo no saan ko apat ganti awis mo. Nang ronakit saan ka unay ang makasarsarita no adda tayo iti pagadanan. Kasano, busy kamit ngamin unay iti panagadal mo. Awan kaasi ti lalaking agdaton ken ka no bilang. Gaputa di mo la maipayan iti oras. Ha? Kung kunaklaeng. Alakit din, mangantayon. Di ka agbabay na. Aduti na isagana amakan.
Asino nga tati umawawag iti cellphone ko? Nga number mo? Sapay jak kaya't asungbatan nyo saan ang nakasave iti contact number ko. Sumbatak man lang. Amangan nun napatigti iba gani. Hello? Dayan, anak. Papa, da kayo ka di dayta. Apa yung kasta ti boses yun? Anya tinapasamak? Adak, dito hospital, anak. Pangasim daw may kakuman ito'y. Ayabam ni Auntie Masali. O sige, Papa. Itamat na ang ayabak ni Auntie Sally. Tapno makaumay kami adagos di taayan nyo. Agam, anak, tayo may kayo adagos dito hospital, Dayan. Manang Sally. Papa, apay akas tayo matan tinapasamak kada kayo. Apay anaadaan kayo matan itinadagsa na sakit. Nabaybay aktibagik, anak. Manipod nagsina kami kini mamam. Dahil tala nagbispisyo ti nararamid ko. Aging ga na diagnosak nga danak gayam iti liver cancer. Apay adi mo imbagbaga anadagsen gayam ti sakit mo, ate. No naibagam ko maadagos ka na kami ti may papan iti daytoy. Nalabit anatulungan ka adagos. Mabainak unay kada kayo, manang. Namuha kiti may sa kasinsinta. Asikat imang papaadal kinidayan. Isuasaan ako na nagpatulong ka, manang. Kaya't ko ti agawid iti poder mo. Kaya't ko ang makadwa ti anak ko. Sakbay ti ipupusay ko. Papa, nakasaganan ti kaninyo. Umay kayon tamangan kayon. Tapno makatumar kayon kadagiti agas yun. Agyam, anak, tada kalata mga asikaso kanyak, Dayan. Anak, pakawanan na kumakadagiti nagkurkurangakan ka. Kas amam. Iti ka anuman, Papa. Sa anak anagimula apulos iti sakit tinakam kada kayo. Amin tayo katagbidot. Gaputa tao tayo lang. Naghasat kami kini mamama. Gaputa nadaan kami itinasingpat nga anak. Ketore kas kasano. Naragsak akong amatay no bilang. Gaputa amok anasaya at to timasakbayam. Adday ta kayo manin, Papa. Saan kayo pa'y amatay? Agimbag kayo pa'y. Makita yu pa'y kipanagturpos ko iti kolehiyo. Ketap no mapasamag dayta. Tungpalin nyo amin abilin ti doktor. Saan kayo nga agliway nga agtumar kadagiti agas yu. Mamati ak nga agimbag kayo, Papa. Ikararag tayo dayta kin ni Apo Diyos. Nagtultuloy nga ro ti panagpaagas ti amak, Mr. Lonely. Ket pagyamanak launay, gaputa da ni Auntie Sally at tumultulong, tapno maipaay dagiti kasapulan na. Saan mo ta nagsardeng agdaton kanyak ni Christian, nga maging gaita, saan ko pailang asinungbatan, ti datdaton na nga ayat. Gapo ta ipampamaysak ti atensyon ko iti amak, kastameten iti trabaho. Aging galaangan dito iti pakasaritaak, katagyaman ak unay, numapili met ama idrama to'y kapadasak. To'y pagayam mo, Dayan. Dayan pagayam ko, nasaya at inaramid mo. Nga inasikasom ti amam, nga uray no adu dagiti nagkurangan na ken ka. Tay kunada nga ruden, awan ti perpekto dito'y lubong. Amin tayo ket adda pagkamalyan na. May papanmat ken ayan, saan mo alapdan ti bagim? Numarik namlakid di anapod no ni Christian, awan dakis na, no padasem met ti agayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Dayan. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Deya Yap. Ken iti met direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Ken ni pagayam Marie Chris iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Duan dagiti anak mi kinilakay ko. Ngem kanayon kami latta nga agapa. Adu dagiti banag apagkontraan mi. Uray simple lang nga banag pagapaan mi. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Marie Chris. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Anyamat tanda ito inlutom asidaan, Marie Chris? Nakapapgad mat! Dayta ti sindami kadagiti anak ta. Ay! Si kalaang mat tinagreklamo akasta. Talagamot ngamin anaapgad! Iti ko namkit di. Napili ka launay iti makan. Ay na, nang restaurant naklakuman sa ak nagawid. Diin ka mang restaurant, ilutuan da ka lang arudan iti kanam, agreklamo ka pa lang. Makapauma! Nagbuntog mo tanti pa nagpataray mo. Amumot amaladaw akon. Agreklamo ka manan, kita man nag-traffic. Naglikmot ka kumangamin tapno saan amat traffic dito yung main highway. Amo nga dagtiltiliw iti dayjay abanda. Kaya't mo amatiliwak kat agmultak iti dakal. Anyat orasan ni. Maladawak manan. Sikan ti agmaneho. Papanamon ngay. Ay, amumot adyak amot agmaneho. Hoy! Aldrin! Agsubli ka dito, oy! Ay na, nakamisuot ka manin asimrat dito'y office. Apay, ayan. Kasano? Nagapa kami manan kanila kay ko. Da kayo at talaga. Kanayon kayo mitlatan nga agapa. Maumumak nga rudan. Sapay nakaungungat. Basit lamay bagak. Sintiran na. Ay na, lambing mat ngamin Amangan mat no kanayon ka anak ako sila. Kasano adyak ko silapan? Kat naglay nga agreklamo. Di na pa'y mat ammo ti makisarita iti nasayaat. Unay kayon aya. Oh, data phone mo, agri-ring. Pa'y nga tanga umaw, awag man ng tibwisit na lalaki. Kitsong batang ngamin Oh, apay. Nadalang damagag. Amumat nga adak dito yung office. Awag ka nga awag. Disturbo ka. Sige, saan man langan. Oh, nangig mo, friend. Kasjay kami, akanayon. Ay. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Talaga asan ang makadlaw na iti Bukas tao? kay wala ka na Amo na kaya sa tikas to yung klase ato ka. isip. Ang pipigsan na kitin. Agkanta pa'y? Aguray ka man. Mga pangako. Ne, abi nga nindam mo ti music. Nakatagtagari na ito ang music. Nagsakit iti lapayag ko. Paborito ko ito yung music. Nita, Anong sayat? inon naman. Anong tamis? Ay no. Oo. Padasam nga ito ti music ko. Papabaan ka dito ilugan. Kasta? Isardang mo nga rod ta bumabaak. Isardang mo, kunak. Bumaba ka? One. O sige. Ala, bumaba ka. Kat makamukan iti biyag mo. Talaga bumabaak. Bastos at talaga na ya tao. Imbabanak dito'y. Awan pa'y mat kabalbalayan. Kan, awan matatao iti na ito'y alugar. Hello, nanan. Ada ka din itatang dita? Ada,
apay aya? Ibagaman, tao may naksukunan dito ng iba't yan kanyak ni Aldrin. Imbate na ka? Nagapa kami manon, nanang. Pakibagayo ko ni tatang, tao may naksukunan. Sige, ibagakan ko na. Agyamanak, nanang. Nagapa kayo kanila kay mo? Wen kunak lang arudan, tatang. Ulitin nyo pa lang matadamagan. Ay, manon na taon nga gasawa kayo. Ang maging gaita, saan kayo pala ang anak ka-adjust? Nagregat akong pasan ti ugali ni Aldrin. Di mo pala mo akumpasan ti ugali ti asawam? Jakla ko man nakias asawa. Ay na, saan mo amay subli ti amay na? Ala, aglugan kan iti tricycle, ta itulod kan ije balayaw. Daddy, kapay ngay, awan matlangan niya mami. Tsaka mo ah. Saan ka di? Asigod nga kuy-kuyog kayo nga agawid iti malam. At ang amin na panan na. Daddy, adan ni mami, intulot ni lolo. Ako ngagpaiso. Inaksabatan ni mami. Mami! Ay na, Rowan, anak ko. Lolo, apay asikatin nang itulot ka ni mami. Tatang, umunig ka pa'y agkapi-kapay. Ay, sana na. Ururayan nak ni nanang mo ije balay. Saan ang makapanganday jay, no saan nakakalangan amangan. Lolo, dito'y kapay lang balay. Kwa, apaw ka. Tinasayaat. Mapan kayong tulangan pumasyar ijay balay kan ni ading mau. Wan. Sige, Lolo. Ulyan minto jay mulam abayabas. Ay katun adong tibungan na. Naluumdan kahit. Agur-uray kada kayo kan ni ading mau. Kat, anya ter aramidam. Ikagluton. Agluto ak, tapno uyawem tumanan. Daddy, mami, aga pa kayo manan. Ay, saan, anak ko? Mabisin kami kan ni ading ko. Nangag mo, mabisinan dagita anak mo. Sa anak nga agluto? Kat, anya nga iti ka ng dagita anak mo? Makaamukan Sigan ati agluto, Daddy. Mapantag buya iti TV, Rowan. Bay ang mga agluto ni Dadim. Umay ka na. Sana bali, nalaing nga agluto ni Dadim. Ay na, friend, ni Aldrin ti pinagluto. Tamok nga uyawin ng tumanan ti iluto. Makapagsarita tangarod iti gusto. Wen anya ayat ti bagam. Ay na, friend, diyan nga min nakautangan ta. Agsingsingiran. Ha? Ay, wen anya. Panagbabayad gayam manan. Wen, kat na ibaga na kanyak, amano abulan ng asaan ka nagbaybayan. Pudno dayta. Kasano, nagadumot nga mi ti binayadak. Kuryente, internet, danom, kan, syempre, ti allowance dagiti anak ko. Kat diyan nga isweldo ni Aldrin. Kukwa na laang. Jack daw dawatin. Taaga pa kami laang. Kasta ka di. Kat anya ngay nga ti ibagak ijay nakautangan ta. Ibagam. Basta, agbayad ta. Friend, talon abulan asaan ka nakabayad. 15,000 ti bayadam itabulan. Ay na. Pangalaak ngay nga ta iti kastang agatad. Ay na, kay kayat ko dayto inluto ni Daddy asidaan tayo, mami. Ay kat nasayaan tapno makapangan ka iti natan. Natang pailaang daytayin lutok. Angam kitamet. Kay kayat dagiti anak ta. Wanan. Nalaing ka nga agluto. Sika ngay. No agluto kay tinateng, no saan a half cook, overcook met. Ay no, agsao ka pa'y lang iti kasta. Sige, saan akon nga agluto apulos? Ne, abay,
Di matrabahom ti agluto. Saanan Tas si kalangan ti para luto dito balay. Agid lalaing kamot. Saan na kami ka di nga itulod itya balay dananang kantatang, Aldrin? Maturugak. Masadutak nga drive. Unay kamutan. Kasadot mo matla aminan. Kakaiso na Sabado ita. Pag inanaandak mo't Ay, sadot? Sadot ka talaga? Sige. Ibagampay da ita at adda sumadutak. Ay, sana bale? Adumot ka ti tricycle a pagluganan mi. Saan da ka kasapulan? Apay ngay, asaan asimorot ni Aldrin kada kayo? Aw-awisak, nanang. Ngam di namot kayat. Maturog ka nulaangan. Kanayon kayo kadi nga agapa? Jak ilibak, nanang. Nagmadimot ngamin ti ugali na. Apay ngay da kami kanitatang mo. Sipod nagasawa kami. Nga aging nga ita anataangan kami. Kat manmano kami nga agapa. Nagtali na ti respeto me iti tunggal maysa. Ay nananang, saan nga amon ni Aldrin ti sao a respeto? Kontraan na amin akayat ko. Amin nga ramidak, madi para kankwana. Iso abay-bay akmot nga ramidan na ti kayat na. Isukat nga ado ti agsisina nga agasawa, gapo iti dayta. Kayat ko nga rudan asinaan nanang. Maumuma akon iti kasjay nga ugali na. Naungat kan sa ngamin unay kanila kay mo, Marie Grace. Isuakas jay ti ugali na. Anya anaungat? Iso ati naungat. Napatag ngamin kadagiti lalaki ti pride da. Nubadbad da kamon ti pride da. Ay, saan da kayat dayta? Ay natatang, awan kanyak ti biddot. Ni Aldrin ti ayan ti biddot. Nuan yaman ti pagkapsutan ti maysa. Isumat kumatisulnitan ti maysa. Takasta ti agasawa. Agtinulong kayo. Tamay maysa kayo kat ngarud itan. Friend, nakabayad akong iti utang ko. Sika ngay. Saan pa'y ngarod? Eh, noumay agsingir dito dyan nakautangan ta. Ibagam nga awanak Awan ka diti pagbayad mo? Pangalak nga iti 15,000. Apay ngamin nga inurnong mo ti utang mo. Wen nga rod. Nagrigatan ti kastoy. Amom no asino ti makatulong kan ka? Asino? Ibagam man. Tao masidagak kan kwa na. Nilakay mo Nilakay ko? Ay, anya kamutan, friend. Amumot akanayon ti panagapami. Kat asino ngay kumati sa bali at tumulong kan ka no saan nga iso? Daddy, dandanitan makaluto. Sigurado ang magustuhan ni Mami no sumangpat. Una, naimas da ito inluto ta asidayan ko naman. Naimas ti panaglutom, Daddy. Isu manipot ita. Sikan ti para luto dito'y balay. Ha? Adan ni Mami. Mami! Nakaluto kayo? Maangot ko Ay na, makapabisin. Uwan, Mami. Nakaluto kami kan ni Daddy. Iso amangan tayon. Tapno maramanam ti inluto mi kini Rowan. Ay, nakaluto kayon nga agpaiso. Angam nakawarwaramat to'y kusina. Hoy, Aldrin kunam siguro asyak ti mangyurnos kadag ito'y waram. Hoy, nabampannuga. Jak kaya ti aglinis. Agungat ka manan. Taasino kumatinam na maam amang yurnos kadag ito'y waram, ha? Tapno ibagakken ka, Aldrin. Jak kayat amaturok, asaan anaisimpa ti kusina. Marie Chris, kanayon tamatan nga agapan. Santan samatan nga kingkin na awatan na talaga. Talaga saanan. Anya ka diti kayat mga ramidag. Tapno agbaliw ti kasta at ratong kanya. Kanayon na kapapabainan. Ipakpakitam nga awan respetom kanya kasasawam. Pakawanan nak nga ron. Madaman mar aramida kasan anasayat kan ka. Sikamit kami.
Di nakpay amo nga asikaswan. Kasla agong unget kalatan kanyak. Nga uray anya ti aramidek. Awan pa'y aprisyaran. Kasano anay bagam dayta? No agluto sika kumamat ti agiurnos iti kusina. Sana dayta agong unget ti aramidam. Masaktanak mat. Amom matgayam ti masaktan. Tapna amom, idi pa'y lang asaksak-tam matiriknak. Agpin na kamanta nga Roden. Bakit? Pakawanan ka, napakawanan na kamat. Pasensya no nasaktak tiriknam. Sorry, bakit? O anya, nakaluto kayon ka ni Daddy? Un, mami. O sige, tay sagana kong tilamisaan. Inkaayaban mo ni ading mo. Makiay-ayam ijerwarkat. Un, mami. Oh, bakit? Ramanam da ito inluto mi kini Rowin. Un, amok anaimas dahit tayo lutom, lakay. Pasensya ka na. Aduman ang tiwara dito yung kusina. Kastoy nga min no aglut-luto Ala, siya kung ti makaam mo amang iurnos. Aywan gayam. Nadamot babae nga imay dito'y balay itay awang ka. Agsingsingir. Pudno ka di nga dautang mo akin simil. Ha? Apay ngay may nagsingir dito balay. Kunakmat ngagsarita kami dya opisina. Bakit? Pag tinulungan ta dagiti dumtang nga problema iti pamilyata. Isu asan arumba nga isekretom kanyak da ita. Matulungan nak nga rod nga agbayad. Apay kit din asaan? Sigamat namin. Di mo imbagbaga kanyak. Ay, agyaman nak no kasta. Lakay. Dito'y ko ana amiris, adag iti agasawa katrumba nga agsarita iti nasayaat. Tapno mapagsaritaan dadag iti pakasaknan iti pamilyata. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Marie Chris. Pagaya Marie Chris, pudno dayta kinunam. Dagiti agasawa, no adda ko maproblema ket pagsaritaan da iti nasayaat. No kasta amin dagiti agasawa, maliklikan ti saan a panagkinaawatan. Ken, ti panagsina. Bueno papagaya, may kanangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Marie Chris iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.